2 minute ćete mi dozvoliti da vam kažem trenutno što ja radim. Za vas nadam se da će biti interesantno. Radim profesionalno, pokušavamo da se u našoj Bosni i Hercegovini bavimo da promijenimo jedan dio, jedan segment bošnjačke za ostale svijesti u kontekstu kolektivnog pamćenja. Mi imamo problem, evo kao što ste vidjeli kako Hafiz govori, gdje nas stalno šeitan i šeitani na putu podmeću, imali smo konstantno neprijatelje koji nam svojim radom, aktivnostima, knjigama, televizijom podmeću ono nama što mi zapravo nismo i nameću nam zločine koje nam počine kroz 100 zadnjih godina da ih svjesno i namjerno zaboravljamo. A zločinci te zločine koji su radili prije 100 godina, ponavljali 40 godina, ponavljaju 90 godina i pripremaju se i danas da nam još većim zločinom udare na našu čast i dostojanstvo, odnosno i na našu državu i na naše domove. I mi trenutno u projektu u kojem ja radim na Sarajevskom tunelu, gdje nam dolaze naša djeca, dolaze naši turisti, dolaze naši prijatelji, dolazite vi iz dijaspore i preporučujem da dođete kad dođete sa svojom djecom, da vidite još taj ožiljak agresije na Bosnu i Hercegovinu, to je klasični ožiljak grada Sarajeva, mjesto gdje se podsjećamo na ono što nam se desilo i mi pokušavamo na tim projektom da vratimo i da učimo Bošnjake kolektivnom pamćenju. To je istinski organizacija koja se bavi na taj način. Također i ta ratna džamija na Igmanu, o kojoj se malo vaš efendija pomenuo, je džamija i mjesto gdje se osjeća ta duhovnost i snaga mudžahida, vojnika koji su napustili svoje ognjišta, svoje kuće koje su porušene, odakle su protjerani, osjetili potrebu živeći u planini, u snijegu do 2,5 metra visine, da u najvećim zimskim vremenskim okolnostima 94. godine od januara do februara izgrade džamiju, evo koja je ostala i danas kao spomenik na njih i na njihovo sjećanje. S tog razloga vam želim napomenuti i skrenuti pažnju da dođete i da vidite. A zašto vam ovo govorim? Samo ću u jednoj za mene nije smiješna, nego je izuzetno teška, bolna, poučna priča nas Bošnjaka, šta to zločinci nama spremaju. Ja sam prvi dan slučajno dobio poziv iz Medžlisa Sarajevo da klanjam jednu dženazu u mezariju Vlakovo. Ime i prezime mi dali i kažu klanja dženazu Tabaković Ševalu. Ja sam otišao na groblje, ne znajući ja ko je Tabaković Ševal. U Sarajevu je to tako da znate, da ne mislite da smo neodgovorni, jer veliki broj dženaza i svaki dan se klanja 10-ak dženaza i dobijete poziv, po redu dođete na red. Ja sam došao tamo i dolazi mi čovjek, moj poznanik, prijatelj iz armije i kaže: efendija, moš mi pomoći, treba mi efendija koji klanja dženazu Tabaković Ševalu. Slučajno, rekao, ja je klanjam. Super, evo ti knjiga, donio sam da je poklonim imamu koji klanja tu dženazu. Meni malo tog trenutka nije bilo jasno, ali ja, hajde, reko, hvala ti, šta, u čemu se radi? Tabaković Ševal je eshumiran, nakon 20 godina klanja mu se dženaza. Nađen je prošle godine u onom jezeru Perućac, nađene su mu kosti, identificirane i klanja mu se dženaza. Otvorim list te knjige u kojoj piše ovako, slušajte me dobro. 1942. Višegradska ćuprija. Dovedoše Tabaković Ševala, zarezaše po vratu, baciše u Drinu, isplivao je. 1992. Višegradska ćuprija. Dovedoše Tabaković Ševala, zarezaše po vratu, baciše u Drinu, svezanog konopcima, nije isplivao. Dok smo mi 50 godina vjerovali u bratstvo i jedinstvo, vjerovali u lažna proročanstva i proroke, ostavljali kompletan Božji put i ono što nas je poslanik naučavao, vjerovali zločincima koji su nas klali, da nas neće više klati, oni su u katakombama svojih samostana gdje se siluju i evo šta već mediji što su objavili šta sve ne rade, zločince proizvodili i proizvodili teže zločince nego oni što su bili 42. godine i pripremali ih i na način da kad budu klali Tabaković Ševala u Drinu ga bace svezano. Zamislite kako se ponašaju od 96. pa na ovamo, na koji način oni sada pripremaju njihove zločince, jer su im Halil Efendija i Harun i ostali sa Hafizom zajedno odgovorili i ubili neke od njihovih vojnika koji su bili na bojnom polju. Zamislite na koji način se oni pripremaju za neki sljedeći genocid nad nama.
Hvala dragom Bogu, situacija se malo promijenila u tom kontekstu da mi sad možemo da o ovome pričamo i treba na ovome da razmišljamo i treba da znate u vašim kućama, odakle god dolazite, bilo da je to iz Berana, bilo da je to iz Korita, bilo da je to iz Bosanske Dubice, iz Bosanskog Petrovca ili iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini, zapamtite, zločinac vam je isti, na isti način promišlja i na isti način vam sprema zločin koji je učinio i 10 puta do sada. Iz tog razloga molim Gospodara da nam pomogne, da nam da snage, da nam otvori naša srca, da ove vazove koje čujete odnesete svojim kućama, prepričate svojoj djeci i svakako da ove Hafizove riječi zaista istinski nađu i budu konektovane večeras s vama kao što se konektujete s Facebookom i da bude tako Bog da inšala od dobrih česti Allahovi robovi.